Ghana teacher licensure examination e course busumi etwa no achechwe form akomako empemon wa hanso ne aduonu nwotwe 7728 na wono mo chance we ne wi no na emu apem ahenu ne aduosonson 1277 pe na wo mu etimi etwaye na we chese ye ohamu nchemu dunsia echipo enum achechefo bebum empem ensia na wo mu anya kwanya enipa apem ahenu ne aduoson enso 1277 eye ohamu chichemu dunsia echiripo enum a wo motena se etwere sa teacher licensure exams registrar ya woda GTLE ano Dr. Christian Adepoku enkomobomu no ochire se enipa dodo yi a wo mo adi ntwo ewo ensohwe yi mu obi a entena se entwere ensohwe ne kwa na nye emprenu ebi kran so atwere de toso enkro a nyina wadi ntwo ewo mu ochirimu a ensosha wotwere no bosumi etwa mu no enne awia na wode hu nsunsanso eba betudwa wakade to aso se wo mo a edi nkuku ewo ensohwe mu no aka wo mo akwanya ba akopa obetimi edi atwere ensohwe no ansa na watimi asakra mu kura na wo mo a otwere bi ma wobedi nkuku no ewo se wo mo ekokoye revise GTLE ye subject based GTLE afi enasa ensohwe no wode ebehihye so neno wode achechwefo afi no wo mo afri ntitiye mu awie ene behase wo mo ebedi nkuku ewo sa ensohwe mu no obekoso atena se ya atwera kosise wobedi nkonim ewo ensohwe no mu ansa na watimi ama wo mo abodi enkrata na sansa kraya wode eba ensohwe no mu no wo mo afa achechwefo ntitiye mu a watwere ensohwe no di kan no wode wo mo ebehase Ghana Amambra section 9 Education Act 2008 Act 778 Emma NTC akonya ne se achechwefo dibro wo maimu no oma wo mo atwere ho nsohwe ye be ma wo mo adimu ankasa e wadwuma wo ye no emu de wo kan no kremu ni no afi bia no pass rate no mo pass me na around 60 to 70% of the candidates and the passes virtual exams in the moon teacher move better adisia etimi pass mo afi de emu emte de mo pass ni nuru moon teacher mu ohamu teacher mu adue no kra na de man no ba sa ne say no and so any year system enti afi de no omo wi school for nyina antro bi eye omo atron so hwe no ebia omo am pass efi bebre mu nie no and start tro ye do bi on man so hwe no watro ebi amprebe se enkron obi atro mpredu obi atro mprenwotwe ni ade sankofo ne akeka mu nyina bom ene yesa de omo tro we nti sa nipa empem enson na omo tro exams no omo nyina ye reciters brofo mu ye beka to mu ye reciters omo ye nkrofo a omo tro exams na omo mpasse ena yesa ma omo ko tro ye nti no eba ye no so no ansa nkoyi ama omo na enye ye nwanwa because embebre ho no ma chese oboni beka se dia beyond salvage bi oye hu hwe nyi Sansemienti yenkwa ahomaso ne yenkwototo nkomo ye ne opanyini awuni ayikwe wono na wotonkra ma Coalition of Concerned Teachers Ghana CCTG ye ne no ntwetwe nkomo opanyini ayikwe wotemenka ama ha ya na mechia mahwefo nso nyina ya da sepase ebo upremawie ya waje yenso na chechefo a wo mokotro nso hwe ebru empemon ewi ase a little over 1000 na e pass ye wo mo akachire no what are their fate yo medase ni amepesa michire mo ba ko ne se we mo ya achechirefo afi no mo pese o mo be ye achechirefo a ye beje won Ghana Education Service no ba chira ade inte yo mo afantitiem a ebi mo colleges of education ebi mo so ko university ma ko ye mo diploma and first degree and postgraduate diploma and even masters of education so pa kwenya abechira de e Ghana Education Service dia emrane da ho se wo se ye de wo fa sa nsohwenim a teacher licensure no na wo be hwa afi no 2023 no ye pese teacher licensure no ye sese nim kakra obi wo ko ye technical nti ye pese sa licensure examination na obecho le bi fa ade a wo ba be kire nkola no e bi a technical no e bi a wo be kire geography e wo se ye hwe sampa sa geography no wo nim de bi wo ho obetumi a kire na nti nia ebe ba so ankasa fi de no ye din sesen be mu na mu no wo be se dada no ebi mo kire ye no omu faili ye nti wo se ye mo akwenya no mo san atwuro biom
na wo akwenya sanka wo be chiro na miensa na ebi mu kwa ya ma wo san akwenya no ai che miensa nti we omo mo ko chiro ye ni nyina no omo ye omo achiro bi dada a omo ampaase a ye about 7,700 no na ya ma mo akwenya se ende mo san be chiro biom na ye hwese mo be paase a nti anumu na just about 16%, 8,200 about omo paase omo aka no na chere se omo dada ni mu a nti saa na tie na se yeti asie ya na aka no akwenya no beba se omo be san abeti omo enim efi se akwenya na yede ba be ma won no enu free hope na yede new policy no ba be yedwuma na no chere se omo free training college and colleges of education mo ba mo di first degree na eba nti na chere se wo diploma this akoye bia kan ho akoye top up enya wo first degree ansa na wo betumi mpo asan be cho licensure exams na opanyina we nenti ye musa se na ba na sa what is wrong there na ekoso wo bia ye omunya asa first degree ni top up ni ade sanse se wo yatete wo mu ampani ampa so pese wo ba de kire adwuma ni mu a menyi ni se wo sa licensure exams wotimi trom prensa ansa na wo nya kwanya rem yo me die me gidi se ya tete won if so bi a wako university wako education wako college of education no so ya tete no ebe ye wanwa pa se sa ni pe men ka se e wo so bia pa se de me se no nte na ye nsohwe no nsohwe de da ho se obi be pa se na obi nso wintumi am pa se na wintumi abon ho modern na we me se wo share trend na nke ya about 60-70% na pass na wo be hwemu an we mu no mo yo mo afeli a mo asan be chiro biom afeli asan be chiro biom into mo so mo no omo problem na chere so mo no mo problem well we nyina na yo we ye the general one okay we yo mo omo achiro a omo afeli e na ya ma na kwenya na so nsan be chiro biom e na o san afeli biom Opanyina wole na sese sankrofo ya still mama makwanya mama no what is their faith say no mo nkotena nchen na mo focus on no mo aye in social ne kwa ni e be sese ni we diploma ka ho degree for ka ho masters in education for ka ho but sisia no afie be colleges of education no any per the law na aba beto ho no and what say ye GOB a owo diploma Emma natural idea was school mubium. It was a first degree. Okay. International say, or more diploma, no monk top up, and son of Benya Sa Quenya no. Acro for frona ebano. But more or more degree dadano. Not just a for frona ebano, a quenya the outside the fofro. Into Bunya Bema Quenya, no massacro. Into none idea ye try and ye be the generality. Say ye benya sa 70% pass, no. I no make say a yara. But we mono omo yo mo a omo feli ayama won akwenya ni so mom sambe chirobium na ansan anko yie amawo yes ye ntwan ya asesa we mono su chirobi a na ya tena se na agya ye de no aye susudua hu ne se this year de no ni padodo sei na ekoye nyesa okay ye da se pasa wie ye bo opruma a woje yen so me so bedamas Opanyini awule eye opanyina wono no tonkra ema Coalition of Concerned Teachers Ghana na wochire mu sede ensohwe no chro no ekoye no